handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩanjogu Mũtithi kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Njĩtagwo Boni Wathuku. Tugithie kaunti-inĩ ya Embu, njukanĩrĩro nĩ ĩyumĩrĩtie gatagatĩ ka onjoria a nguo cia mĩtumba kaunti-inĩ ya Embu, gatagatĩ ka onjoria nduka cia raithi na endia a mĩarĩro. Endia mĩarĩro marenda endia matuka-inĩ kwendagia nguo ciao na thogora wa wholesale nĩguo nao mahote kwendia na thogora wa nguo ĩmwe kana retail. Ikwa wa Boshi nĩwe na ndeto ĩno makĩria. Endia a nguo cia mĩtumba na thogora wa woingĩ kana wholesale ni matetete makimenereria aruna ao endia a nguo ici na thogora wa ĩmwe kwa ĩmwe kana retail, kuria maugite endia ya marenda matige kwendia nguo ici na thogora wa retail kaunti-inĩ ya Embu. Kaunti ya Embu inatupa wakati mgumu kwa maana inatuletea mashida kama kusema tufunge duka zetu in the next 7 days kwa sababu wanataka tuuze in wholesale. Wanataka tuuze in wholesale whereas license yetu inatuitikisha kuuza in retail. Turuhusu tufanye kazi kwa amani. Tumekuwa hapa for the past 3 years. Na tunaelekea mwaka wa 4. Wenye wana complain wanakuja vitu kwetu. Tunawauzia hata wanasema tuuzie na discounts. Zenye hatufai kuwauzia. Unanielewa? So sijui hii chuki imetoka wapi? Chuki na endia a retail makimenereria aruna ao aria maugite ni mamatwarĩrĩirie biacara ciao gũkundera. Kwana nĩ maramatunya agũri ao kuona marendia nguo ici na thogora wa thĩ makĩria. Tumehudhurika sana ni mambo ya hizi manduka. Mbeleni tulikuwa tunasomesha watoto wetu vizuri, walikuwa wanakula vizuri, lakini siku hizi hata mbuchere atuonangi na macho yetu. Imekuwa ni shinda hata kulea watoto, imekuwa ni shinda hata kusomesha watoto wetu. Hizi nduka zote tusingira nduka 5. Wale watu sisi tunasema wauze na wholesale. Wauze na wholesale ili hawa watu wetu nao waweze kupata kitu. Hakuna mtu ana uhuru wa kupata kitu katika hii town. Tukisema hawa watu waendelee kuuza na retail na hawa watu wetu pale kwa duka watu wanauza nguo at even 10 shillings. Na hapa hauwezi pata nguo ya shilingi 10. Kuri uguo thirikari ya kaunti ya Embu ĩgĩatha endia nduka ici 5 cia wholesale kwendia nguo na thogora wa wholesale kana kũmahingira nduka ici rungu rwa thikũ 7. County government has directed us to close our shops or sell in wholesale. A meeting was held, but we were not heard. On the 20th, we received a notice from ICRA saying they will not provide us with licenses, and we must cease acting in 7 days. Ũndũ ũyũ ũgĩcũngĩrĩria nao endia aya kũhanyũka igoti-inĩ kuregana na watho ũyũ wa kaunti kuria maugite ũkoretwo ũrĩ ũguni mũnene kũrĩ aikari a kaunti ĩno. The government does not have an alternative of employment. Kwa hivyo hakuna shop yoyote itafungwa kwa sababu hii duka ikifungwa leo na iwe hakuna hizi maduka huku Embu, kesho watu wa bodaboda watasema hawataki kuona watu wa taksi karibu na wao kwa sababu wanabeba watu 5, wao wanabeba mtu mmoja. Kesho kutwa tutapata watu wenye duka dogo wakisema ya kwamba hawataki supermarket karibu na wao kwa sababu supermarket zinauza kwa bei ya chini. Hiyo siku nyingine tutajikuta ni mtu mwingine yoyote hata yule anauza rejarenja akisema ya kwamba anataka wholesale atolewe nje ya Embu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Aikari